INP Mizo Channel clear tu te Sipai le vek ule me ni som pakhat ania chanchin thar kan update thei ang kan update lenga in lo clear le thu donya 26 Sir Chief ST Assembly Constituency by election ne takatlan tlin pulal du machu MLA atan laklu anita voin me ni som pakhat chundar som pani khan Mizoram Legislative Assembly Speaker pulal rin lian sailo chuan rin omna thu tiam tirin Member of Legislative Assembly MLA atan alalut felta tihian Sir Chief Bial Mipui chuan Mizoram Legislative Assembly a representative IO anele ta ania ruling buzem zen phadon chialo ma se MLA fan mangin Bial Mipui tan mason na an thokle thoi tura ngai photang pulal du malak lu na in khom hi Assembly Conference Hall Assembly Annex Building anei ni in Assembly Commissioner and Secretary pu H lalrino machuan akai ruaya he hu na hian Home Minister pulal cham liana School Education Minister pulal chan damaral te baka MLA te heng Dr. ZR thiam sang te puzaudin tluang aral te puketi rokho pulal rin dikaral te Dr. BD chakma puvanlal hlana Dr. vanlal hlana le pulal chuan thangate antelani pulal du malak lu ani nu hian Assembly Speaker pulal rin lian sailo chuan 8 Mizoram Legislative Assembly a Mizo National Front MNF in MLA somni le pasari Indian National Congress INC in MLA panga Bharatiya Janata Party BJP in MLA pakhat Zoram People's Movement ZPM in MLA pakhat annei thule Independent MLA paruk anom thu puangin MLA thar laklu in khom hi atito pani kan riat angin me ninga khan pudu omahi an lalut maido nemo kan tihlom khania ma se anan thul le lailoka social media vela Sawrkhar lam soisel na ring man leni ma se hun taka laklu ani theih ruling le opposition tan po thilom om takani hetia pulal du oma MLA tan laklu ani le tahi kan lom puya Sir Chief Bial tan le Zoram tan thataka na tho theinan du sakna kan hlana ti chuan ama wala kan mu athu soi hi azia dan ang hian kan shir sak ve lu kange voin khan Member of Legislative Assembly MLA tan laklu kaloni le ta a pathian nena lom thu kasoye Rileng kara laklu in khom na hun chep tak Sarkarin in kai hroina dana duante film khur taka zawm chungle tel phalchin bituk karamin troyom tu kanupui baka ZPM a kan ho tu te puke sabdanga Vice President le Dr. Kenneth Chonglena Vice President te MLA te puvanlal hlana Dr. Vanlal hlana le pulal chuan thanga te chunga lom thu kasoyani laklu in khoma tel tum kan hun tonina zirlo wanga tel verem chang talo zong te ril ruin a hereng chewa pathianina tok te in rowarel zel ti hipom thiamila pathian ro rel dana ivui lovang u tuna chuan by election om chan le in pu mona zong te thengil vek to ni se tongkam in ba sual palemo soi sual palemo awanga ril runa kan omani poin in ngai dama in thengil sak turin mitin te kangena lungrual takle in ngei tlang taka Mipui rong bol ho turin in buat sai theu tong u kanram le namtan thei to pi chua zelang u atiani tunla ya India ram chunga COVID-19 ripiang danglam leng mek hi WHO lampon hlauhawm takani thu nimin khanan puang le tamaya he virus B1617 COVID chi hi an mu tira tang khan in kai ol sam takani ti an retoni he COVID piang danglam hi India rama December thla khan mu ani dai to a COVID-19 ripiang danglam ang chi hi tuntuman mu hi chili na ni adang an lo mu to te chu Britain South Africa le Brazil rama an mu te kha an nia khang te ai ma khan tuna kan ram min nuai tu hi ala hlo om fe zok ne soyani India hi US ti lova chuan COVID rikai tamber kan ni ta der mai
voin thlenga he thu kan lak lai an report china chuan hrikai hi maktadoi somni le pani puan pakua anom to tinia health department lamin an soinan chuan covid awanga thi hi noi ni le singa velan tling ta derani mitini film khur thewang u voin hi Myanmar State Administrative Council in Mipui thantlin NLD Sarkar thunei na chu sak nizana anita he Sipai Council thunei na pong lak champhaphak ani zana hian Myanmaram chung mun rang ranga lungoi lo na lan tira kongzo ana sale ta hle Sipai Council in thunei na pong lak ni zana alo thlen meu chuan rengun khopui po kongzo be puyan thak le hlom nena lang township rang ranga demonstration an nei na sale zuala takita township Mipui po kongzo inan chuak thale khop mai Jimin Dain township a chuan uwin 9 anti thuak lama rual ban chia lo chu flag kengin kongpui dunga akal kual vela ama private in demonstration an nei ve te poni ma na chunhulam khan Sipai Council lamin an man ta thova azia lo angreng hle mai zel laman wa buai pui deuh hrepanga yang molami in khopuya chuan ni zana pualin bike mangin demonstration an neya chun hla te pakana te hetiang hian bike demonstration an nei le na sa ani Sakain region Salinchi township mar lamle Jinma pin chaklama thingtlang khoriat te chu voinme ni som pakhat khan anin to khoma ropui takin Sipai du lo na lan tirin kongan zo vele bok Mandalay Buddhist pui thiam te pon an tran lak dan pa ngayin voin po khan kongan zo na sale hleya an fak hle ni phakan lampo hi kan soising ta view mai voina po phakan township chunga saintong khomi te chuan choma lam dar kwa tanga chhun lai thleng khan Sipai opna kan du lo ti in an aw na sa hle sikul no pang le nu le pa sang chuang zetan chuak theiani tin township nei tu phakan khopuya po kongzo hi an thanem le hle bok tanin tari region dawai khopuya chuan tukin dariat le chan ve vel khan kongzo turin Mipuiin in huai hot lui maya hetia an khom lai hi Sipai terrorist lam chuan vego motora tangin anon kap tamaya an tlan dar le zota nu pakhat rubber bullet manga ka hliamania mi som pakhat aya tlem lo man an ni ngei boka heng an mi man te zinga hian meichia som chuang an omnia soi ani bok Kachin State Namati Township huam chunga nizandar som chawvel khan Sipai terrorist te chuan mi kal mai an kap le ringot maya mi pakhat chuan kap hlum le ringot ani an ka hlum hi michina khopui chaya pati veng lama laju jakun anti kumsom ni le pathum mi ni in the 74 media chona soya midang hliam tur pathuman bok Sipai Council terrorist lampo ani telin an la che chetluang zel nena langa alom viau mai me ni som pakhat tukin zing taka khan KIA Sipai tenen anin kap le a KIA lam chuan Sipai kem pakhat an lak bel le nia soyani Sipai terrorist lam hi thi le hliam an tam viau maya a thilo te po an tlan chetavik ni nan soibok tukina Sipai kem an lak sak hi an halkang veka silai le ral thuam enge mozat an la nia soyani hian Sipai kema hian chaina ram lama thon tur thing zai thatak tak pom teu ni nan soile ngala Sipai kema thing zai thatak tak hi Burma Sipai kem lo ramdang kema chuan a kan la hrengai lo wani hi kan thudon na 7 Star News na soidan chuan helai che vela hian chhun lam thleng po khan anin kap chhun zom deuh zelani Min Chian Township a Sipai le civil mi te nin kap bok Min Chian Township chunga talek khua a Sipai terrorist te le Min Chian Defense Force te anin ka na satawangin voin mei ni som pakhat lai lam khan talo khomi te chu anin chua sanin mun him lam an pan le hlom voina Min Chian Township huam chunga Sipai terrorist te le People Defense Force te in ka na hian Sipai terrorist pathumin hliaman tuara pakhata baural bok nia soyani mita mutu te soidanin heng hliam tur te hi Min Chian damdoi ina an phur ani Dr. Sasa le US State Department Assistant Secretary Kerry Kabalka te zanin US lama chuna anin kom don ni in Dr. Sasa chuan Facebook a soi Myanmaram Buaina chungchang an titi vele phot don ani
Dr. Sasa chuan he inkom na hian tun laya Myanmar ram Buaina in op na thalo tak mai hi engtin nge US le asangoi zon pui ram tenen kan chin fel theyang ti le Myanmar ram engtin nge federal democracy in op na kan om tir le theyang ti kan soi ho don atia eng tak angang mo chu he inkom na hian NUG sarkar atangin Dr. Sasa le Union Minister pakhat le Deputy Minister pakhat antel don ne soyani US in mala se andu dan tele ati thei tur ne an ngai te anan ti luamanga pubai denan alo reve tur angai photang Myanmar Buaina chin fel konga ASEAN chu an tuana muang talutuka Geneva Human Rights lama UN palai te pon ASEAN chu an nor veta nimen lam khan ASEAN chairman nimek Brunei atanga palai pakhat le ASEAN General Secretary te Myanmar ramazina minong line nena in mutura ti a om dewa ma se thuchiang engma soifia ani lo wangin kan soilem telova ti a om vele UN Human Rights lama thu soi thei Rupert Colville point o achu ave ngal vat mayani Rupert Colville chon ASEAN member te man mo tura nor ba ka ASEAN in malak dan tur chinga alo chop sa po chu ama minong line pon zom nge se adu thu te a zom du lawani chuan aman teltir ngei bok se du Sipai councilin thune na pong lak ani zana pualin tun tum chu sarkar ain ran thenge ran thailo sum chevel lam din mun tlang pui ram chung thilom dan kanan thlir zuayange Myanmar chuan sarkar le private bank lama sum da an ngam ta silova mi hausa te chu an sum da that dan tur ngai tu in an vir boina sa hle ta ni hi an du zong ani phot chuan sum da that na rem chang ani ringin thilan lei huai thei viu maya hei hian sum hlutna na satakin ati niama a number tam ngai tu in Myanmar poisa hian a lei thei hi tam lo tel telani lunglu le tler lam akai chak khop maya rangka chak le lunglu man po akhirin akhir zot mai ni lunglu zung te tin tiat vel tikal khatlik lek hi amak ta duai nan thal hem maya dorliana lungluan thal chak le ni nan soibok heng lunglu te hi nakin ramalo that le huna aret pa nga yemo a aya niam lutuk lo devin andu len thal le theidona chatiang chuan mi hausa te chuan an sum benga da lovin abung ruwa zonga da thatan tum hlom ta ani hi voin lama an zor dana chuan lunglu tikal khat hi Myanmar poisa in noi som paruk le sing thum le sang ni ani hem mai hetiang ani chan berpo kan soi tuang khan bank lama sum da an ngam to meu lo wang ani maya Myanmar ram chunga private bank te po hi din mun lo thonom taka anding me kani voina po Myanmar ram chung mun ranga ATM atanga mani sum draw chuak tur anin tlarna sale hleya rengun khopuya po bank tina hetiang in tlar hi mu turan om treu zelani hei hian bank lama rin na an ngam lo zia alan tir chiang hle ome Sipai in thune na pong lak February ni khata tang khan sum hlutna atlangal ati thei mai ome thil manasam chhozela sum hlutna aniam thlachar charani heti lai hian thil makdeu mai oma chu iron safe zuar tu te nan thal chak talutuk heni mitin chonan sum nei ang mani ina him taka kolan du tafek zok ani bera tunma sarkar lo ringte sumdong tele lo nei tu te chena suman nei ang benga khol ker kawm talo tunma kha chuan an man chopte te in ATM card manginemo an chua mai thina thilan lei point mobile banking system ten mang na sa ve view lo khania tuna chuan nei zong chua mani ina kol antum ta vek maya chula Sipai councilin dana siam nana tangin ani hlei thei ta silova thila buai kual zelani ber rengun khopuya choklo khopui ranga Mipui ten an nitin na anga an ngai lo ni ve ta hial chu an sum draw chua vek tuma ni tina ATM ma din te tam deu chua du ten token an chan hun changa benga anding tlar dul mai ta hi ani ta der mai na pakhat anga ngai lo thei po ni talo rama boy hleka Mipuiin engwanga beng hi ring ngam lo tlat ngemon ni zel le ti hian ngai tu ana ti tam du hle ni ram thune na Sipai council na pong lak chia khan sarkar na thok tam zok chuan CDM siamin nor anan huai khotta a
Sawrkhar bank ka thok te le private bank ka thok te zinga po CDM siam an tam hle atir lam kha chuan private bank te khan har satna an tok ngal mai lem lova Mipui lam chuan a hmalama kan soi mobile banking ang chi po khan mangzel ve thova tun hmalam khan central bank chuan re ta lo siama ATM card mangin nikhata noi som thleng a chhuat thei tini bank tin te po anin ang vik big chuang lova ma se MPU anti mai Myanmar Payment Union member noya om bank te chuan service an pechar chara ol sam te in poisa hi a chhuat thei mai thin ni in an soya ani chuan tun hmalam kha chuan bank ATM card mangin Sawrkhar khata noi som sari a chhuat thei tinani chu chutiang chu ni ma se bank lampuin ATM card manga sum la chuak du te tan ni tin ATM card a chhuat tur ada sak vereng boka tun tuma an ding tlar du ang chi hi mu turan om ngai lem lo ti chuan Sawrkhar a lo vei le a Sipai council chuan mobile data wifi le broadband hetiang lam chi thum mangin Mipuiin rek tran ta a chutatang chuan bank lama Buaina chu a in tran ve ta ngal chi ani Myanmar mi hring mak ta duai som chuang se chuan mobile manga internet an khoi thei tak lo wangin mobile banking poina tor pha ve ngala ti chuan ni tina a billion tel sum chevel tur kha a poisa faya ti kher alo ngai ta ka wangin poisa fai draw chua alo tul ta ni chutia Mipui lamin sum fai anma mo ta ka chuan anan draw chuak sup tamai chu sum poina dai seng don lo le tamaya entir nan Sipai council lamchan Miyawadi bank ka poisa chua anan tum tak chu a bank chu pa khara ngai mai dona Sipai council lampo an buai ta hleni chuan buaina ching fel turin central bank chuan dan khole deu zok asia mangai ta a ti chuan march ni khat khan central bank chuan thuwa chua ATM card manga sum chua du te chuan ni khata cheng noi nga an chua theyanga bank passbook nena chua du chuan Sawrkhar khata cheng noi som ni company minga da te chuan Sawrkhar khata cheng noi zani thleng an chua theyang atita a bank card in anglo Myanmar Payment Union member noya om te duwa ATM card an hmang thei thin po kha limit siam sakin ati top sak ta boka central bank chuan chutiang chuan ni khata sum lak chua thei zat te Sawrkhar khata lak chua thei zat te bituk ma se bank tam tak chuan central bank thu chua zat chi alak chua hi an la phal sak lo zui ta zel boka tlak chiat rup an lo wanga ni ve maya dem turan om chuang lo tekhin nan Myanmar private bank hlo thling tak kan boza chuan central bank in ni khata cheng noi nga chua thei tura phalna pek zat ve aya tlem noi ni chau ATM card manga chua a phal saka bank passbook atang point chu tiang deuh tho chuan Sawrkhar khatan noi som chau a phal saka ni bank dang heng eya bank te AGD te phei hi chuan ATM card manga chua tur chu ni khata noi khat lek anti ne soi ni bok heng te ba ka bank lam chuan ATM card tan ni khata pek chua tur zat te ni khata ATM card manga sum la chuak tu tur zat te an bituk chhota zela chu chuan hmalama kan soi har satna kha a thlen tir ta ani central bank en limita siam sakte zinga hian ramdang sum neya ramdang sum dana account siam te po huam veka chung te po chuan ramdang sum entir nan US dollar an da te po US dollar la chuak thei to lovin an lak chua du zat chu poisa thlengna a chutin Myanmar poisa an lak chua tir zel tamaya heiba kala boi thak em chu INGO le NGO ten kumnga chunga ramdanga tanga suman don tur list asiam tir le ramdanga tanga sum lo luang lut zong te alo chot leilok tir ta zel chu ni bank tin te nena safe box call tu te ming te deal zui ta zel boka mak deuh mai ni heng thil enge mo wang hian Mipui lam chuan bank hi an ring zo to lo ani bera ti chuan an sumda la chuak le turin anin tlarni tin ta thina ni he har satna hi Sipai lampo hian chin felan an tum ngianga te chuan mobile banking an khoi thei nan mobile data chu tiang lam nena in hnam noi chawa man thei turin a hon tir le ta a ma se tira tang alo ti lo wangin om zia om to lo mai theya a at mana tur mai theya ni online market ni lo ni tina an thil ma mo leile hlalna bank lama an sumda an rin ngam lova poisa fai an lo man tak zel wangin mobile banking te chu han ti vele takma se om zia om vak lova ang poisa fai lo chu an ring ngam ta lo ani ber
Central Bank Lampuin ti ngai na a heto chuang lova me ni li khan thua chua le a benga sum da du te tan special account siam sakan ni tur thu te an sum da ang an du hun an lak chua le thei tur thu te asoya ma se tun ma service an lo don to thin atluk to don lo ti rin na ngit takan nei awangin benga account thar siama sum wada chu soitur mu malan om le ta chuang lo hetia kanan soidu na chan chu tuna Myanmar rama bank din mun hi tun ma kum som ni kalta sang ni chhovela an din mun nen khan ain ang ema chuwangani khati live po khan Asia World Bank te Mayflower Bank te Myanmar Oriental Bank ang chi te kha sum an siam dana dikhlelo om ti in sipai na lo ti top sak to khania khang hun lai po khan tun laya Central Bank in lo khrek ang tho hian ni khata chuti zat cholkar khata chuti zat ti in retalo siam sak vak to ni chutiang din mun lo om tak chu tuna hian Myanmar ram chunga private bank te hian an ma chon me ka nia abul ber chu sipai council thu nei kham lo lutukin adu thila ti kwal vel chu thu khat Central Bank Lampoin tun ma anti sual to atanga inzir fin tum chuang lova ruah manna mu mal lo taka kalpui wanga ni bera ti chuan tuna Myanmar ram chunga private bank te hian Mipuiin an hlo chhole thei tak to angem ti hi thin phu de pakan khira ngai ta Mipui sum chevelan lo von saka wangin bank te hian eyan mu ani ve maya Mipui berin an rin ngam lo chuan an tlachhia duayanga chu chuan Myanmar Economy si tun ayana sale zualin angong pher vekang ti hi a hlauhawm hle ni ole INP mizo channel clear tu ten in lo beng war phale ngei kan be sei kan channel min clear sak thina wangin kan lo me